i tō ua e wā i te tō mata. I te omuara e i tāwau e i te taua o tana haapi i raa. Haapipi no ara i tō no ara ona. No te whaite te nunui o te taere. Taere puai, taere ami o miho. Haa maurai te parau tutu i anui te taere. Taere puai, taere ami o miho. Haa maurai te parau tutu i anui te taere. Mai tō umau, tō una e ia tō atuhi ai te whenua ai ae. Iai te hia ia tatou ia mau. A whaari i te arawihi ia mai te verua. Rauru i wā a aua ohi ta te tamahine a ta aroa. Haapi a ta mau e a opere te ite. E mai tō ua e wā ite tō mata. Ka he iri mai tō umau una e ia tō atuhi ai te whenua ai ae. I te omuara i tā wau e te taua o tana haapi i raa. Haapipi no ara tō no ara ona. No te whaite te nunui o te taere. Taere puai, taere ami o miho. Haa maurai te parau tutu ia nui te taere. Taere puai, taere ami o miho. Haa maurai te parau tutu ia nui te taere. E wā i tō ua e wā i te tō mata. Nā hei te ri mai tō umau tupuna e i atu atuhi ai te whenua ai ae. Kehaolani, on vous l'a annoncé tout à l'heure. Kehaolani, Shanky on va lui fêter ses 20 ans. 20 ans de passion pour la culture, et surtout du Ori Tahiti.
wau e ite Te tau a o tana haapi I raa Haapi no ara I tono ara ona No te whaite te nunui o te taere Taere puai, taere ami o mio Haa maurai te parau tutu Ia nui te taere Taere puai, taere ami o mio Haa maurai te parau tutu Ia nui te taere Mai to umau, tukuna e Ia tuatuhi ai te whenua ai ae Là on passe à l'année quand même 2000, hein. 2000. Aha api Iai te hia ia tatou Ia mau A whaari I Te arawihi ia mai te verua Rauru iwa A awa ohi Ta te tamahine a ta aroa Haapi A ta mau e a opere te ite Mai to umau, tukuna e Ia tuatuhi ai te whenua ai ae I te omuara I tau wau e ite Te taua o tana haapi I raa Haapi no ara Toi tono ara ona No te whaite Te nunui o te taere Taere puai Taere ami o mio Haa maurai te parau tutu Ia nui te taere Taere puai Taere ami o mio Haa maurai te parau tutu Ia nui te taere E wa I tō ua E wa I te tō mata Nā hei te ri mai tō umau Tupuna e Ia tuatuhi ai te whenua ai